ngasi gi oiba tongan tongan ba PS karagi posting collection tawbagi manungda iduning thau hairiba PS asigi popi yanba lakpa cycle police amadi CRPF ki gari thugai kre haiba text translate amakakna ahan moini miyamda kadol tamjage amadi video asibu miyang tabiri ba punamakpu loktak mapau updates ki mekaidagi taramna okjabaga loinana ikai khumna butjari cycle gi ikau village manakta laiba lahungjang village tanga se ayuk cycle police amadi CRPF na popi yanba lakpada mafam aduda popi thaba villagers singna lambi thattuna changan kidre police amadi CRPF na tonglakpa gari thugai kre police amadi CRPF singadu gari langthoklamlaga chen khiba maramna ahenba force puraga lakhigani khanbadagi villagers singna khulai paiduna police amadi CRPF lakpa ngairi mafam aduda thariba popi pambi sing kanamatana laktuna yanba yaroi haiba wafam text translate asida fongdokli PSSMaki makatana post amakakalokochiki give one suggestion aikhogi youthing asi karamaina thabak suhangani point to be consider ahan bada lan manung asida kari kari job ta mai onchen ba yai job opportunity kadai kadai da leiri ani subada field sales skills amadi experience leibra ahum subada aikhogi youthing asi gi job skills level kadai phawba lei mari subada youthing asi anau ba skills tamningba tawningbagi gi wakhal leibra manga subada karamba farm organization gi makhada natragana kana initiatives lauragadi makoi thabak tawgani taruk subada social service contribution gi wakhal aikhogi youth job seeker singda chenbra taret chubada youth ching asina thabak tawbada ikaiba hanggoiba atanba phorokpa ase karamba matam matangda phawi nipan subada fresher singna lupa kaya phawba tolo phanglagadi thabak tawgani mapan subada nongmada pung kaya dagi kaya phawba aikhogi youth ching asi thabak tawninggani tara subada youth ching asina khwaidagi pamba job asi karamba makhalgi job no sinna haibaga thabak ta onthoktuna tawbaga yamna khena kraba jani yaba nate masinani skills experience yamna dakar oi hairiba se haitradi project mangani paisa mangani miwata gani haibu hairadi project successful profit fangle please suggest natragadi aikoi youth singasi social media edik suduna phairing tureng tawduna sum leirani haiba wafam sing thamlakli makhatana PSSC magna phongdokpagi matung ina military junta government tha taruk sangdokre haujik lan hauriba EAO singasi akon mada military junta ga wari sanaduna loisinagadabani military junta favor tawba singasina advantage lay hayeng tok dialogue tawnarpa matamda US ki Myanmar democracy movement support tawba Donald Trump sarkar nasu makha sathakre aduna US Congress na Brahma Bill 2024 pass tawduna makhatana paisa NUG PDF ki kaithokli India su US funding support uraga thabak tawri free nate US tagi benefit phangli bani North East Rebel Group Myanmar dagi takthokpa sina India gi interest ne PDF kangbuda mateng pangsinba asina US interest ta India na tawbibani military junta na Myanmar election hack tawba ngamkhibada military junta na lan ngamlabani Myanmar constitution khangedana military gi ayaba yawdana constitution amendment tawba sungam ngamde defense border guard internal security military officers singi portfolios ni Myanmar parliament ki MP 25% ti military nominee ni NUG amadi PDF mai pakloi China Russia lebak ani Myanmar manungda changdana leiraga US na Myanmar border mapanda suru laisindana leiragadi kadaidagi yadoino sangbasu ngamde India su military junta da pressure piba kanna ngamde sanglubasu yaroi China na kanam changaloi haikrabani adui saruk India gi policy change taw kuki singa se lan sijanaganu North East Rebel Group singa back channel da wari sanau Cabo Valley lahoge hairagadi right opportunity ne naga amadi kathe maitai Myanmar gi ethnic group ta su yawi aduna India gi North East Rebel Group Myanmar dagi takthokpa haiba adu pak oiba yaba wanate military junta na PDF tha ahungi manungda loisilagani haibani KNAB di maming thade Myanmar manungda Manipur India da khaktada popularity sagatpani haiba wafam phongdongli makhatana PSSC gi aroibo ina 2003 dagi Kachin state training tharuba Manipur dagi UTB KLAT tangkhai chanipan cadres Manipur da thorak khraba matung tangkhai chanipan approximate cadres Kachin state ta lehoba adu ayamana sire haujik makoi chani mukta ngai hore makoi yamna ware laukthok piyu sirabasu Manipur da oina sijarage sentoroknaba paisa tharu haidana SOS message mama mapa singda kappa lawba suicide tawragani phawba haibana chingba tawri mama mapa singna su ngawraga chanari thaningai paisa su leitre kanadagi paisa thigani paisa masadu natte Manipur kuki leader CSO singna su paisa pothok pidre kokthok piyu haibasu yadre Manipur dagi kuki leader singna naha makhai khangat laga Kachin state training tharubani 2023 base
की केडर चनिपान मणिपुर थोलगा तंखाई कसिन स्टेट लेहबनी फेस 9 ना थोलकदबनी ट्रेनिंग की बोन साइन की मतुंग इना था अहुम ट्रेनिंग पीरब मतुंग था अहुम अमगा मफम अदुदा KIA की सर्विस तरुंगदबनी बोन साइन पीरियड लोयरब फावबा कौथोकपीरक्तबदगी KIA की मखादा मिलिटरी जुंता की मथक्ता लान तौनबदा हाइरिब कुकी ट्रेनिंग अदु सीखिबनी KIA नासु कुकी सिंह अदु खल्ल खल्लगा फ्रंट लाइन ता थाजिंदुना मिलिटरी जुंता का लान तौनहले अयामन सीखरे चनी मुक्त ngaihore मणिपुर की लान की ट्रेनिंग नि हाइना थारगा म्यांमार मनुंगदा ओइना लान चौनहनबा अदुदा मखोय असे म्यांमार दा KIA की मिलिटरी जुंता की मथक्ता लान तौनबा थारकपरा हाइना तप्तना लेरे मरुप मपांग मयाम सिजिलकबा अदुना साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम लेरे डिप्रेशन नारे हौजिक फावबा मणिपुर दगी कुकी लीडर्स सिंगना मखोयबु कोक्थोकपीदबा असि करिगिनो हाइना ममा मपासु कपली फोटो KNAB ngarang military junta की एयर स्ट्राइक ता KNAB अनि सीखिबा अदुदा यावबा पखोट तिलान एलाइस लानियो सिंगसन चुराचनपुर दगिनी जरिबामता मैतै मथक्ता UTB KNAB सिंग यावना लान तखाइबदा महाक्सु यावबनी मदुगी मतुंग हौजिक म्यांमार की तैजंग पोस्ट 1 दा ड्यूटी तौबनी असि भक्संग अनि अदु मणिपुर रोम दा पुथोरकपा यादबदगी मफम अदुदा अदुम फुमजिनख्रे गोइना जिरिबाम की थौदोक्ता कुकी सिंगना हाइबा मखै याखिबा जिरिबाम पुलिस OC SP सिनखिबा मैतै CRPF DIG थांदोखिबा मैतै आर्मी कॉलोनल ऑफिसर थांदोखिबगी मरम तमना तमना थोरकली हाइबा वफम सिंग फोंदोकली मखा सतरकपदा क्वाकैथेल 360 हाइरिबा पेज असि पोस्ट अमनि खल खोचरगा थमजगे कुंथ्रागा निपान सुबा नेशनल गेम्स ता मणिपुर वेब लिफ्टिंग दा नेशनल न्यू रिकॉर्ड का लोइनाना गोल अनि अमदि वुसुदा गोल अमा फंख्रे हाइरि मखाताना पेज असिना फोंदोकपगी मतुंगिना ngangkhai yumbi 85 tagina 87 फावबगी मनुंगदा मणिपुर की ललौलुप सिंगी अपुनबा कंगबु अमदि KNAB गा खुद थोकनाबगी मखा तारकप ओइना ngarangsu ngangkhai दा कापनाबदा KNAB गी मियोय मंगा सीखरे हाइरे मखा सतरकपदा अरोइबो ओइना नेशनल हाईवे 2 अमदि नेशनल हाईवे 37 दा पोचै पुदुना लाकपा गाड़ी इम्फाल दा थुंगलरे हाइरे नेशनल हाईवे 2 अमदि नेशनल हाईवे 37 दा लमदमसिगी तंगाई फदरा नोमदा चंगद्रबा याद्रबा पोचै पुदुना लाकपा गाड़ी सनीगा हुम्बुद्रागा निपान अमदि सनीगा तरेट हाइरिबा लंबी असिदा अपनबा यावदुना पुसिलखरे मखाताना पोचै पुसिलखपदा खुदोंथीबा थोक्तनबगिदमक चिंगनगाई ओइबा मफमसिंगदा सिक्योरिटी फोर्स ना कनबा सेक्शन थवांग लौखटखि मणिपुर डिस्ट्रिक्ट पुनमक्ता पामदबा थोकदोक थोक्तनबगिदमक चिंग अमसुंग तमदा पुन चेक पॉइंट चामगा तरामाथोय हांगदुना अचत ओंगसिंग चेक तौबगी थबक सत्थक्रे हाइना मणिपुर पुलिस कंट्रोल रूम ना थदरकपा चिरोल अमना खंगलकली हाइबा वफम असि थमजरगा ngasiगidi matang saida lusinjare।